gutanga amafaranga naba ngize gute ubuze ntabwo uri kuyatanga ubuguzi nishimiye kugira ngo umuntu nawe amukorere igikorwa anezerewe ariko yuko icyo ari icyaha cya ruswa nk'ubu ibyo kumbwira ngiye nkamunegosiya akabyanga yarangiza dosiye Yeah, alright, already to everyone. Muraho neza bakunzi ba filime My Daughter. Zisi wa mugore ngo ni Isabella wibye umwana wa Vumilia nyuma yuko avuye mu rukiko kuburana na Vumilia yibiye umwana bikarangira urukiko rubaye iminsi mike yo gutegereza kugira ngo babe basomerwa imyanzuro yavuye mu rubanza hatangire hamenyekane uwatsinze hatangire hamenyekane n'uwatsinzwe. Uyu mugore ngo ni Isabella akomeje kugenda atekereza ku byo yakoze kubera ko uyu mugore ngo ni Isabella azi ukuri neza azi ko umwana ari uwa Vumilia mu by'ukuri ari we wakoze amakosa yo kwiba umwana wa Vumilia. Uyu mugore ngo ni Isabella akomeje kugenda atekereza ku buryo yahemukiye umuntu bita Vumilia agatekereza ku gihano azahabwa naramuka atsinzwe bikamutera ubwoba. Uyu mugore ngo ni Isabella umutima ukamurya. Uyu mugore ngo ni Isabella kubera ko yamaze kubona neza ko atazigira atsinda Vumilia kubera ko yamaze kubona neza ko yamaze kuba atsindwa nubwo urukiko rutarasoma imyanzuro yavuye mu rubanza ngo batangire bavuga ati Vumilia yatsinze Isabella yatsinzwe. Mu by'ukuri uyu mugore ngo ni Isabella we yamaze kuba abibona. Uyu mugore ngo ni Isabella rero nyuma yuko ari gutekereza ko naramuka atsinzwe bashobora kumuha igihano cyo kumufunga burundu. Uyu mugore ngo ni Isabella ari kubitekerezaho umutima ukamurya aho atangiye kugenda ashira kuri puresha umugabo we Nkuranga yuko batanga ruswa kugira ngo nibura abacamanza babe baborohereza. Uyu mugore ngo ni Isabella akomeje kugenda ashira ku nkeke umugabo we Nkuranga amuhatiriza gutanga ruswa bakayiha abacamanza kugira abacamanza babe baborohereza kubera ko uyu mugore ngo ni Isabella azi ukuri azi ibyo yakoze azi ko ari we ufite amakosa. Mu by'ukuri ari kubona neza ko adateze gutsinda Vumilia akurikije abatanga buhamya umuntu bita Vumilia yari afite akurikije uburyo Maître David yaburaniye umuntu bita Vumilia kandi amakuru yose umuntu bita Maître David kubera ko yari ayafite umuntu bita Isabella yatungurwaga no gusanga ibyo yarazi nk'amabanga ye yihariye byageze ku karubanda umuntu bita Maître David yabimenye. Rero ibi byose kuba umuntu bita Isabella yarabonye ko bitazatuma atsinda umuntu bita Vumilia nibyo bikomeje kugenda bimushira ku nkeke nibyo bikomeje kugenda bimushira kuri puresha aho yahaze umugabo we Nkuranga ngo batange ruswa baye abacamanza. Ariko uyu mugore ngo ni Isabella biza kurangira umugabo we Nkuranga amwangiye kubera ko umugabo w'uyu mugore ngo ni Isabella muzi nka Nkuranga we azi ko ibyo yaburanye ari ukuri. Umuntu bita Nkuranga azi ko umwana ari uwabo yavugaga ko atatanga ruswa kandi yarakoresheje ukuri. Umuntu bita Isabella we akomeje kugenda aja mu kaga gakomeye cyane kubera ko umugabo we Nkuranga atigeze amenya ukuri ngo amenye ko ibyo bari kuburana ari amahugu ahubwo umwana ari uwa Vumilia. Ahubwo umuntu bita Nkuranga kubera ko yaburanye ibintu atazi kubera ko yaburanye azi ko ari kuburana ukuri we akomeje kwizera ko byanze bikunze intsinzi bazayibona bizarangira batsinze umuntu bita Vumilia. Niyo mpamvu umuntu bita Nkuranga atari kumva igitekerezo cy'uyu mugore we ngo ni Isabella uri gushaka kuba yatanga ruswa kubera ko n'ubundi abizi neza azi ko atazigera atsinda. N'umuntu bita Vumilia nawe ari kuvuga ko atatanga ruswa kubera ko yakoresheje ukuri. Guys, ahangaha rero umuntu bita Nkuranga yabwiye umugore we Isabella ko adashobora gutanga ruswa kubera ko ashobora kuyiha abacamanza bikarangira noneho yiyongereye dosiye bagahita bamugerekaho n'icyaha cyo gutanga ruswa. Ese guys, murabona umuntu bita Isabella atamaze kuyamanika ko yatsinzwe
byarangiye guys. Ahangaha abantu bamaze kubona neza ko Isabella yamaze gutsindwa, urukiko rutarasoma imyanzuro yavuye mu rubanza. Ndashaka kubabona kandi ikindi abantu mushigikiye ko umuntu bita Vumilia akomeza gutsinda, imyanzuro y'urukiko igasomwa bagasanga umuntu bita Vumilia yararenganye, akwiye gusubizwa umwana we. Mu by'ukuri abantu muhagararanye na Vumilia, abantu muri inyuma ya Vumilia, mwigaragaze hasi muri komenti, urukundo rwanyu turubone, mushira udutima twinshi hasi muri komenti. Ubundi mbere yuko tuza tubabwira uburyo umuntu bita Jani batangiye kuba bamukeka, uburyo umuntu bita Michel na Jani ibyabo umuntu bita Isabella na Nkuranga batangiye kuba babikeka, kubera ko bageze mu rukiko basanga ibiganiro byose bagirana, basanga amabanga yose bari bafite Maître David yarayamenye, abariyo amufasha kugenda ashinja uyu mugabo Nkuranga ndetse n'umugore we Isabella. Mu by'ukuri rero abangaba umuntu bita Isabella na Nkuranga batangiye gukora ubushakashatsi, batangiye kugenda bakora iperereza ngo bamenye umuntu ujyana amakuru yabo ku karubanda, umuntu ushira amabanga yabo hanze guys. Ahangaha umuntu bita Jani na Michel bari mu kaga kubera ko aribo bakunda kuba bari kwa Isabella. Rero mbere yuko tuza tubabwira ikintu kigiye kuba cyakurikiraho, ese nimba umuntu bita Jani baraza kuba bamuvumbura, ngira ngo abantu barebye episode y'uyu munsi babonye ko umuntu bita Jani yarafashwe ari kumviriza umuntu bita Isabella na Nkuranga bari kuvuga uburyo bagiye gutanga ruswa kugira ngo babe babasha gutsinda umuntu bita Vumilia, ariko biza kurangira umuntu bita Nkuranga atumvishe igitekerezo cya Isabella guys. Rero wowe ukunda filime My Daughter, reba munsi y'iyi video ahanditse subscribe ukandeho kugira ngo ujye ubona utuntu tw'ubwenge umunsi ku wundi, ubundi ukande like ni akantu k'igikumwe k'ikiganza karebye hejuru, kandaho rimwe n'urutoki, ubundi ushire udutima twinshi hasi muri komenti, ukore share, ubundi nk'abakunzi ba filime My Daughter dukomeze kugenda twizamukira. Umuntu bita Isabella akomeje gutekereza ku bijyanye n'igihano azahabwa, bikamutera ubwoba, akumva ashaka gutanga ruswa aricyo gisubizo cya byose guys. Ahangaha abagome bagira ubugome, ariko bo batinya kuba bakorerwa ubugome, aribyo muri kugenda mubona ku muntu bita Isabella yakoreye umuntu bita Vumilia ubugome bukomeye cyane, ariko we ari gutinya ko umuntu bita Vumilia yamutsinda, hanyuma agakorerwa ubugome, akaba yafungwa agahabwa igihano. Ese guys, wowe ibi bintu bya Isabella ni iki ubivugwaho? Ese urabona ubundi iyi filime My Daughter iramutse irangiye uyu mugore ngo ni Isabella adafunzwe, murabona abakunzi ba filime My Daughter mwaba munyuzwe guys? Ahangaha nk'abakunzi ba filime My Daughter rero uyu mugore ngo ni Isabella byanze bikunze, ngira ngo muri kubona ko uko muri kugenda mubibona yamaze kubyisetingamo, yamaze kubyiyumvamo ko yamaze kuba yatsindwa. Kandi namwe nk'abakunzi ba filime My Daughter mumaze kubona uburyo umuntu bita Maître David yashinjije umuntu bita Isabella, kubera ko umuntu bita Maître David yari afite amabanga yose ya Isabella, yaba yo Isabella yamwibwiriye, yaba ari nayo umuntu bita Michel na Jani bagiye bamuhereza. Murabizi ko umuntu bita Jani na Michel bari bafite agakayi bagendaga bandikamo amabanga yose y'umuntu bita Isabella na Nkuranga. Ako ngako niko bagiye bahereza umuntu bita David asoma amabanga yose y'umuntu bita Isabella na Nkuranga, biza gutuma mu rukiko abashinja ahereye mu mizi, aho urukiko rugiye kugenda rugasesengura, bikaza kurangira basanze umuntu bita Isabella ari we munyamanyanga, bikaza kurangira umuntu bita
Isabella atawe muri yombi. Ngira ngo umuntu bita Maître David akantu yakoze karaza gutuma umuntu bita Isabella atsindwa byoroshe, nuko umuntu bita Isabella yazanye ikimenyetso cya DNA test bikaza kurangira umuntu bita Maître David acyanze, avuga ko ari igipiratano urukiko rukwiye kuzana umudogiteri akikoreshereza ikindi kimenyetso cya DNA test, hanyuma bakareba nyir'umwana. Murabizi DNA test bazapima umwana wa Vumilia, bapime n'umuntu bita Isabella na Nkuranga, bapime n'umuntu bita Vumilia, hanyuma hagati y'abo bantu barebemo uhuje isano cyangwa se amaraso n'uriya mwana wa Vumilia. Guys, akangaka niko kantu kazahita kagunga umuntu bita Isabella na Nkuranga, usange baratsinzwe. Naho umuntu bita Nkuranga we akomeje kugenda aserebura mbere y'umuziki, aziko ibyo yaburanye ari ukuri, aziko bategereje kuba babona intsinzi, ariko kumva ko isomerwa ry'imyanzuro yavuye mu rubanza ryatinze kugira